decía Carlos, eu xa lle collín un gustillo que o asiento e eu volvo. Non pensamos a verdade que iba a ser tan pronto, pero hoxe, é que eu estou nerviosísima, hoxe, voume poñer de pé, hoxe, imos a recibir con un forte aplauso a Carlos que entre xa neste estudio. Música, Jaime, por favor. Benvido de novo, Carlos. Que tal, patrón? Aquí temos o lobo de mar. Benvido. Carlos, que hoxe cambiastes aquí a camisa, séntate, por favor, a camisa negra por azul, Bueno, hai que cambiar. Ah, Hai que que xa foste cambiar. metendo colorido. Hombre, hai que preguntar ás amigas, a ver. Mira, viñestes no noso programa para rematar con esa soidade que che consume día e sobre todo noite. Pues sí. Podes estar a piques de conseguilo. A ver. Como te sintes? Bien ilusionado, como una nube, ¿no? No esperaba isto tan pronto, pero bueno, estoy muy ilusionado y, a ver, con ganas de conocer a esa Como persona. un neno pequeno. Máis menos, con zapatos lobos. Casi, Digo casi. que dáseche ben eso de largar o aparello, Sí. Non tardaches en arriar o aparello ao mar. Es que ahora hilo con red, con hilo fino, sabes? Foi Antes xa era máis bruto. aquela mesma noite xa empezaches. Sí, sí. Pero antes de chegar á noite, estiveches aquí con nós toda a tarde. Sí. Como foi esa experiencia? Bueno, Xa despois relaxado, tranquilo, Ya parezco unha estrella de Hollywood, aquí. como unha estrela de Hollywood. Muy bien, muy bien. Tuve unas críticas muy buenas. Después al llegar, voy a falar galego. Después de llegar a casa, me llamaron varios amigos, familiares y todo. Tuviste muy bien, muy correcto, tal, muy derecho, tal. Muy bien. Aquí Críticas muy encantado co buenas. trato recibido. Sí, Decías, sí, "Home, sí. En maquillaxe eu pensei que era unha superestrela, non? Sí, sí. E logo yo- chegas a casa e dis boas críticas. Sí, muy boas críticas. Sí, Os sí. veciños- Porque eu fixe moita publicidade. Mira que vou salir na galega, tal, tal. E non Pero me dio. non houbo ninguén que che dixera Nah, a facer aí, porque xa sabes como é. Sí, sempre hai, pero bueno, eso descartamos. Eu falo do bo. E despois de pasar polo programa, vir aquí, chama a Charo, ti larga o aparello, colle o teléfono, chamas esa noite. Notaches algún cambio xa na túa vida, así a primeira Sí, vista? me empezó a hablar muy bien, esto, muy alegre, muy contenta y bueno, tuvimos una conversación. Habla ella, hablo yo. Pero a raíz desa conversa, Sí. notas Sí. algo diferente en ti? Se notó algo, sí. ¿En ti? Se nota, sí. Sí, que notas? Estás máis Algo, contento? algo, home. É que o amor nótase. Dixo eu, xa entran as bolboretas esas que chaman. Non me digas. Aí. As Bueno. borboretas no estómago. Bueno, casi, casi. Bueno, que Charo Vale. tamén as ten que xa lle preguntei eu antes, é que Ui, ui, aquí... ui, é que van entrando, pero bueno, de todas formas, lobo de mar, escoítame un momento, porque marchastes deste programa, corríxeme se me equivoco, cunha lista de 4 teléfonos. Sí. Esperábalo. No, o sea, non esperaba tantas, pero bueno, cheguei a casa tranquilamente, mandei WhatsApp primero, tranquilo, WhatsApp. Hola, soy Carlos de la TVG, tal, tal. Apeñes eso, son Carlos Sí. da TVG. Home, claro. Bueno, que estuve en la TVG, claro. Claro. Hombre, para saber quen eran. Carlos da É un TVG. teléfono, Claro. é un teléfono novo que non coñecían, non coñecen, claro. Sí. E bueno, Charo me contestou, todas me contestaron, e bueno, depois ao día seguinte falei por teléfono con elas, unha delas Charo e tal, e bueno, moi ben, e Charo accedeu a... Depois falei aquí co programa e tal, para que... Eso é moi importante que nos lo expliques. Eso é moi importante que nos lo expliques, porque nos decímolo, pero para que a xente vexa que é verdad, ti escríbeslle cos teléfonos que nos che pasamos, pero despois volves chamar ao programa, Sí. para que nos che sigamos aconsellando. Claro. Mira, pasa isto, tal, tal, queredes que vayamos de novo, si ou non, tal, e moi ben, e aquí estamos. Carlos, eu voume volver a levantar. Xa sei. Chega o momento da verdade, Xa sei onde vai. Isto a ver como sai, porque é a Bueno. primeira vez que o facemos aquí. Imos alá. Acompáñame. tamén. No, acompáñame. Te acompaño. Si chegou un momento. Eres mi madriña, Chegou un entón. momento. Si ti queres, eu podo ser a túa madriña de boda, do que ti queiras. De acompañamento primeiro. Pois de acompañamento. Pasiño, pasiño. Ti queres que eu, Loli, sexa a túa madriña de acompañamento? Sí. Eu encantada, Vale, Carlos. ben. Para min, aparte, é unha honra. Moi ben. Ai, Dios mío, que se está temblando a man. No, máis te tembla a ti. É que non sei se estou... Estás nerviosa? No. No, estou eu. É que non sei se estou eu máis nerviosa que a ti. Sabes por que estou nerviosa? Porque eu sempre crin neste programa. E quero que a xente da casa tamén crea neste programa, que vexa que isto é verdade. No, isto é verdade, Eu estou é verdade. nerviosa porque sei que se isto sai adiante, podemos axudarte a ser un pouco máis feliz. A ti e a Charo. Tienes unos ojos muy bonitos.
Bueno, que Pero a ten ver, uns ollos moi aquí bonitos. andamos. Vamos a centrarnos. Perdón. Vamos a centrarnos. Gracias polo piropo. Ti tamén tes uns ollos moi bonitos, Gracias. Carlos, pero vamos a centrarnos. Sí. Aquí hai unhas normas, vale? Tes que mirar fixamente ao noso público que ven do Outeiro de Rei, Sí. vale? Hola. Un aplauso para Carlos, por favor. Céntrate aí. Non podes mirar para Se atrás me en ningún permitís, momento, vale? eu veño agora, Porque De Marcial vai buscar a Charo. Ah, vale. Vale. Ahora sí que temblas un Sí, poquinho ahora sí. máis, Ahora estoy. Solo che podo decir unha cousa. Veu tan guapa, Charo. Sí? Sí. E tan ilusionada. E agora non che salen as palabras, Carlos. Axuda. Queres que entre Charo? Sí. Un forte aplauso para Charo, por favor, que vai a entrar nestes momentos no plató. Non podes mirar No, para atrás, no miro, no miro. Me mires, ¿eh? No miro nada. Y tú. A ver, damos la vuelta aquí. Ahí. Ahí estás. Ahí está. No mires. Ay. No me fagas trampa. E ti tampouco. Mírame a min. Ya miro. Mírame a Estades aí min. xa Vale. tocando vos as costas, A pero ver, sen mirar. estades aí un detrás do outro. Charo mira a Marcial, ti mírame a min, Sí. vale? Que sentides? Bueno, Carlos, que calor, sintes? calor, Calorciño. Sí? Home, cu, espalda con espalda. A ver, imos vos deixar, se vos queredes, A ver. vale? Desde o respeto que nos está despedindo, Sempre, sempre. podedes arrimar as mans. A ver. Podedes tocarvos coas A ver. mans, se queredes. Así. Ahora as, Uy. as volvoretas a son merlo ou que está pasando aí? Pues se aparecen águilas esto. Parecen aguiluchos. Charo, ti que tal? Bueno, Bueno, Como que bueno? Como vai ese ¿Qué sientes estómago? de estos momentos? A ver, ya verdad. nervios. ¿Nervios? Sí, que lo tomo. a ver. Tranquila, Charo, tranquila. Oh, qué bonito es. Vale, gracias. Yo estoy aquí para cuidar. Oh, Muy bien, gracias. eu creo que este momento precisa, Jaime, dunha música aí un pouco... No. ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar? Bien. Uy, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Digo que sí ya. sí, ya. Sí. Diz que sí, xa. Como? Que sí. Que non escoite a conversación. Digo que sí. Pero Quiero seguir conociéndola. Ah, ti queres seguir conocendo a Carlos? sí, ¿verdad? Ti, Mira, que Carlos, sonrisa queres más seguir bonita conocendo tiene. a Charo? Sí. Ya me apuré yo antes, pero... Vamos facer unha cousa. Nos comprometemos a que vos conocerades aquí. Este é o primeiro contacto. Estas mans, Ay, que fortes no sé, están no, agarradas. Hombre, que... Imos vos convidar a merendar. No se me puede escapar. No se che pode escapar. No. Ya Imos está. vos Ya convidar entrou. a merendar para que vos sigades Qué conocendo guapo, Jesús. e logo decidesnos ao final do programa como vos sentides, se queredes seguir conocéndovos Ay, ou non. sí. Guau, menudo suspiro de amor, non? De España. Hai caso, eh? Mirade unha Ai, cousa. hai caso. Ai. Os nosos compañeros vamos a acompañar, vale? De acuerdo. Se hoxe conseguimos que saiades desa soidade, dese sufrimento que tendes, nos faríades moi felices. Eu madriña dos dous Nosotros más. hasta que queirades. Tendes unha merenda preparada, logo falamos e nos contades. Perfecto. Vale, agarrados o nudo da man, queredes marchar No, agarrados? seguimos. Por Seguimos. aí Es así. enfrente, por aí A mí enfrente. me gustaría antes de nada preguntarle ao público, védelos como parella, sí ou non? Sí. Gracias. Gracias. Agora nos contades, vale? Vale. Por aí, Vale. cando queirades. Graciñas. Despacito, que nos vea Buah, la cámara. que ilusión. bonito e que emocionante este primeiro encontro. Que ilusión, Marcial, porque vivilo así en primeira persona é tan bonito, e non só porque vayan así, mira, é que iban así agarradiños, Sí, é que sí. o Carlos, o lobo de mar tan valente, iba así temblando. E o que dixo, Non se me escapa. o que dixo Carlos, a min xa non se me A min xa escapa. non se me escapa. Xa Que bonito. quedou agarrada a ela, eu creo que de por vida.